Dragi učenici, dobar dan. Danas ćemo govoriti o drami Hamlet, Williama Shakespearea, pisca koji je uspio da pronikne u najdublje sfere ljudske psihe. Iako je 4 vijeka prošlo od njegovog doba, do dana današnjeg nije umanjena ni vrijednost, ni aktuelnost njegovog dijela. William Shakespeare je najveći svjetski dramatičar. Čitav njegov život je vezan za dramu i pozorište. U početku je bio pomoćni radnik u pozorištu, kasnije glumac i član glumačke družine, da bi postao uspješan reditelj i dramski pisac. Bio je suvlasnik pozorišta Globe u Londonu, na čijoj zastavi je pisalo "Čitav svijet je pozornica". Okušao se u raznim dramskim žanrovima, ali je najpoznatiji po svojim tragedijama. Njegova rana djela su uglavnom komedije i istorije, rodovi koje je on uzdigao do savršenstva do kraja 16. vijeka. Zatim je pisao tragedije do 1608. godine. U tom periodu su nastali Hamlet, Kralj Lear i Macbeth, djela koja se ubrajaju u najbolje pozorišne komade na engleskom jeziku. Najpoznatije londonsko pozorište, koje danas ima veliki istorijski značaj, sagradila je 1599. godine Shakespearova glumačka družina. Globe je bilo vodeće pozorište sve do 1613. godine, kada je izgorjela prilikom ispaljivanja topa u jednoj Shakespearovoj predstavi. Sagrađeno je ponovo 2 godine kasnije i trajalo punih 29 godina. Za vrijeme vladavine kraljice Elizabete I, Engleska je doživjela takav preporod da to doba s pravom nosi njeno ime Elizabetansko doba. Procvjetale su ekonomija, kultura, filozofija i umjetnost. Zlatno doba Engleske vinulo je dramu u nebeske visine i popularizovalo pozorište kao osnovni vid zabave i interesovanja ljudi svih staleža. Inspiraciju za svoje tragedije Shakespeare uzima iz istorije. Priča o Hamletu sadržana je u skandinavskoj legendi iz 10. vijeka. Likovi u komadu su mnogobrojni. Danski kraljević Hamlet, sin ubijenog kralja Hamleta, kraljica Gertruda, Hamletova majka, kralj Klaudije, njen muž i brat ubijenog kralja, prijatelj Horacio, zatim kraljev savjetnik Polonije, njegova kći Ofelija, sin Leart i nekoliko sporednih likova. Pošto je Hamletu iznenada umro otac, prekinuo je studije i vratio se kući. Iznenađuju ga promjene na dvoru. Majka se preudala za djevera Klaudija i ova je uzeo prijesto i krunu koji su pripadali Hamletu. Još više ga iznenadila brzina tih promjena. Hamlet je mnogo volio oca, pa ga je njegova smrt duboko potresla. Kao i ono što se poslije toga desilo. Izgubio je vjeru u ljude i ljubav, obuzela ga melanholija, besciljno je lutao obuzet mislima o ocu. Ovakvo njegovo držanje okolina je ocijenila kao da je skrenuo s uma. Tragedija Hamlet ima 5 činova. Počinje riječima "Ko je tamo?". Na straži su Marcelo i Bernard, zovu Horacija da vide duha Hamletovog oca. Prijatelji su ga obavijestili da se duh njegovog oca pojavljuje oko ponoći. Hamlet je sačekao pojavu duha i od njega saznao. Stric je ubio kralja tako što mu je sipao otrov u uhu dok se spavao. Preoteo prijesto i kraljicu. Kako ovo saznanje utiče na Hamleta? Njegovo psihološko stanje je prvo podstaknuto gnusnom udajom njegove majke za strica i prije nego je od duha saznao da je stric ubica. A ova činjenica dodatno uveličava majčinu prevaru.
iako ona nije znala da je Klaudij ubica. Njegovo razočaranje u majku reflektuje se na čitav svijet. Svuda oko sebe vidi egoizam, dvoličnost i nemoral. Jer, kako on kaže, svijet je iskočio iz zgloba. Razočaran u sve oko sebe i ljude koji ga okružuju, svijet naziva tamnicom. Potpuno se izmijenio, usamio se, djelovao čudno. Na dvoru je bio kraljev doglavnik Polonije, koji je imao sina Learta i kćer Ofelu koju je Hamlet volio. Ali sada je počeo da izbjegava i vrijeđa, jer u njegovim očima sve su žene postale prevrtljive i nestalne. Hamlet gubi vjeru u ljubav žene, jer u moralnom posrnuću svoje majke vidi pad svih žena. O svojoj razočaranosti izgovorit će: slabosti, ime ti je žena. Zaslijepljen takvim svojim stavom, on odbacuje Ofelinu ljubav i ubjeđuje sebe da su njena osjećanja lažna. Grubošću prema njoj želi sebe da zaštiti daljeg razočaranja. Što nam otkrivaju njegove riječi? Idi u manastir. Zašto da rađaš grešnike? One najbolje oslikavaju Hamletov odnos prema ženama i ljudima uopšte. Smatra da će njeno odricanje od materinstva samo spriječiti rađanje novih grešnika, jer svi su ljudi grešnici. Reći će joj i pođi za budalu, jer pametni ljudi znaju vrlo dobro kakva čudovišta pravite vi od njih. Ovakav njegov odnos prema Ofeliji, kao i splet okolnosti u kojima Hamlet ubija njenog oca, otjeraće nesrećnu djevojku u smrt. Što je glavni uzrok Hamletovog ludila? Njegova ličnost je u rascijepu. U njemu se odvija borba sa samim sobom. Duh njegovog oca traži osvetu. Hamlet prekorijeva sebe zbog neodlučnosti, ali ga ipak nešto sputava da djeluje. Što je to što ga sputava? Da li može vjerovati onome što je čuo od duha? On je veoma osjetljiv i misaon karakter i to ga dovodi do psihičkih lomova. Svjestan je da je njegova dužnost da osveti oca, ali isto tako zna da kao kraljević ne može da izvrši osvetu prije nego javno dokaže kraljev zločin. Postavlja se pitanje da li je puko postojanje vrijedno čovjeka? Postojati, biti samo da bi čovjek živio kako god, ili biti u smislu pravih moralnih vrijednosti, a to je biti čovjek čiste savjesti. Biti ili ne biti. Hamletov čuveni monolog u kojem je sadržana osnovna crta Hamletovog lika. U tome biti ili ne biti sadržano je sve. Ubiti ili ne. Djelovati ili ne. Kako tumačimo ovakvo Hamletovo razmišljanje? Njegova neodlučnost ne izražava njegov kukavički stav, već dubokomisaonost. Poslije saznanja i susreta sa očevim duhom, u Hamletu se rađa misao o osveti koja se od njega očekuje. Pored toga što je sin kome su ubili oca, on je i vladar kome su oteli prijesto. Ali on ne može da na zločin odgovori zločinom bez prethodnog preispitivanja. To preispitivanje dovodi ga do granice ludila. On je svjestan da uništavanjem zločinca i on postaje to isto. Kako će Hamlet riješiti ovu dilemu? Iskoristit će glumce da sazna da li mu je stric ubio oca. Sastavlja tekst za pozorišnu igru u kojoj se izvršava ubistvo na način koji mu ispriča očev duh.
vjerovao je da će se stric odati ako je zaista ubica. Zašto Hamlet i dalje neprestano odlaže osvetu? Iako je strica, dajući predstavu mišolovka, potpuno razobličio kao zločinca, iako ga je samog i bespomoćnog našao u molitvi na koljenima, on ga ne ubija. Želi da svoju osvetu učini smislenijom, da joj pribavi veće dokaze i etičko opravdanje, da ta osveta bude pred licem svijeta jedina logična mogućnost, opravdana i prihvaćena od svih, kako ne bi bila doživljena kao lična, sebična i kao takva dovela do njegovog prokletstva. A kad je i taj uslov stvoren, došla i osveta, ali plaćena skupo, vlastitim životom. Ovo je bila priča o tragediji Hamlet, koja se zbog svog glavnog junaka ubraja u red najznačajnijih dijela svjetske književnosti. Preko 10.000 knjiga je napisano o ovom junaku i njegovoj suštini, ali do dana današnjeg nije u potpunosti sagledan. Upravo ćete i vi biti jedni od onih koji će dati svoj doprinos u razjašnjavanju Hamletovske dileme. Prezentacije na zadate teme ćete svojim predmetnim profesorima poslati putem maila. Hamlet, od očaranja do razočaranja. Odnos Hamleta i Ofelije, Hamletova dilema, neodlučnost ili moralna svijest.